Ikalai ende mweyombanetie nondo mweyese muthenya kana saa ula mwana wa mundu wiuka womonthe wa kiumwa wa 32 kanisa yetuthuthia kumumantha kumwetela na kumuthocha mwiai yila wiuka kwetela kwenda umisyo winyivyo na wi mwingi umisyo ni ukumbau mwingi na wi ni wa bata muno tumuvoye Ngai tuikathelelwe ni mauta ma thayu ta umisyo ukumbau wikwatio mwikio ala matuma twetela Ngai akathukuma mathayuni maitu. Ngai ni ui ula umumantha na kumuthocha akakwata usu wa thayu nthini wa Kristo. Tumukulia Ngai atunenge kilungu cha ui wake tukamanya ula twaile kwika kila ivinda. Isoma yambe yetulikania kana ui ni wonekani ala mamwenda na mamumantha vauye kitwe yumba ya mundu muka kwoou no mundu umemwe ulaumala akathi kumumantha mundu umemwe amumantha wi na umisyo na kithingisyo kiwikwatio nginya amwone. Twina ui twi Kristo asio na alumu kukitana na mwaluluticho ma nthi ino imwe nitulawa kana Ngai no tunengete ui wa kumumantha na kumuthaitha. Pate ui mwikio witu ni muvuthu na ndui mukwatile na thayu witu wa witikilo ni ukengani. Pate ui ni wasyo kila unduni wa thayu. Twina ui tumumantha tukamwona na kumuthaitha Ngai ula niwe ui. Kumwona ui ni kumwona Ngai. Isomoni ya keli Paulo etuthuthia tuika uye yulu wa ala makwite mbe wako kaingi kwa mwiai mwikethiwe na kimako ta andu matena wikwatio. Ngai akaete pamwe na Yesu ala makwie mamwikie utau umanite na wikwatio witu nthini wa uthayuko waku vandu va kumamakia ui ni kwimakia ithiene kila chaile kututhinia ni undu twiyumbanitie kumuthocha mwiai. Vai ivinda iwete yako kaingi kwa mwiai Paulo etwia tukamwona yayayani kwa twikale twiyumbanitie kila ivinda. Ninewie mundu umwe ea ungi nikwatia chathi chuanenga kiyikala kila chako kaingi kwa mwiai na matheka muno na manya mevanga Yesu atwathie bathei metelile manoa Yesu onake no wikalangite o muno utoka indi alawi metela na umisyo twiakuo na twithayo utianio wa Yesu ukeania akoka ingi uboni museo Yesu etumia ngelekanio ya 8:10 kusomethia bata wa kwiyumbania na kwetela kuka kwa mwiai na ui 8:5 alama mwetele mutwani maioi na 5 mai atumanu. Kivathukanio kati wa ikundi ithi sieli chai kauli katheke kana kapathukana sia ui na utumanu itune na mwakine kana useo na uthuku. Muthukumi no nginya amwetele munene wake kwa umisyo. Kavinda ka kwetela kayaile kwithiwa na mino kaile kwithiwa kavinda ka mumo ka kwiyumbania nesa twayaile kutwika ngombo sia Isaya muthia niki itwa yaoi matai alau usongio wio laisi withiwa wai utumanu munene kwikau saa isu tasyo siesa uthela mauta chathiki kati na onthe mayikala kivindune keli itwa ya atumanu mai na ivinda ya kumantha mauta na kwiyumbania kwetela mutwani nesa. Utumanu wa itwa ya 5 waina esukuwe pandu va kutuma umuo akawe mauta maendie onthe itina mokie kuye ambu vunza na no mene muomo
no vingiwe na andu malindwa matu ni motanu na mbathi cia chathi nivo mutwani wa masungiie ndi mwisi ninywe au Yesu enziani okite kuselewa kwake kuikatwike kilinjo kitu cha kulea kwiyumbania nesa indi kwithiwa mwanya wa kumwetela nesa mbeange kwa wathi witu kila ivinda withiwe thayo wakwa wina woni waku amemwe ngai wakwa mwi wakwa wina mea naku tanthi mbumu itena kiw'o muguo ni withiwe nenyu